to new adventures and tourist spots with beauty beyond the limits. See the breathtaking view of Kapatagan and feel the wind breeze through your body. Jardin De Señorita Mountain Resort, the perfect place to relax, enjoy, and unwind. Jardin De Señorita Mountain Resort offers sightseeing, day tour, and dine-in. They also have a radiant and elegant pictorial garden. Jardin De Señorita Mountain Resort is the best venue for photo shoots such as prenup, pre-birthday, or any occasion you could think of. Jardin De Señorita Mountain Resort, located at Sitio Bacoco, Barangay Kapatagan, Digos, Davao del Sur. Contact them at 0963-312-2838 or visit their official Jardin De Señorita Facebook page. Jardin De Señorita, experience the Swiss-like countryside with Jardin De Señorita Mountain Resort. Grabe rin lugar, bagwapo kayo ng lugar. Muna kumuanhay gani mo dere, lalo na kung barbarkada, kailangan ay isa sa inyo mahimong photographer. Kay sigurado dyan, mag-picture yun mo dere. Para karon na tabo, nisoroy ko dere, tanawa, sa gibuhat. Nag-alsa-alsa ko dere bag, gihimo kong photographer. Pusing diri, pusing adto, tawagon na pud ko rin, tanawa adto, gitawag na pud ko kay para magpa-picture na pud sila. Uban tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kala. Sabay ka kadali, walay magpalahi, tawagan na. Bay, pag maka-chance mo ani aning lugar, kinin dire dapita sa kini akong gibutan diri sa description. Pag maka-chance mo anhi diri dapita, i-try niyo soroy diri. Di mo magsisi Instagram kuan kayo mga pwede pang Instagram kay na posting diri, pang profile, selfie. Gwapo kay siya diri nya, bugnaw, nice ang place, daghan kay mga angles na pwede niyo picturean para sa inyo nakita sa akong likod, daghan kay pictures niyo pwede niyo anhian diri. So kung nadiha akong kuan kana diha sa screen ang address kung makalugar mo, so anhin mo dire, soroy mo dire, soroy. Na ako'y balay dream house nasa kong likod. Oh, ano siya ang isa sa mga makita ninyo na balay dire na kuan pwede ninyo
Una-una pwede nyo dream house ninyo. Naapon tayo mga balay ng mga gagmay diri na or na pink, green, blue and red na houses. So kung nakita ninyo, daghang kitao diri. Anhin sila diri para mo tanaw sila sa view. Unsay pwede makan diri, magpusing-pusingan diri para sa ilang picture para sa ilahang paglaag-laag diri. Soroy ba na kanawagan sa plano? Eh, mas madayon pa no kung dili pa noon. Wala sa plano baka Madayon pa. Madayon pa kung dili kan. Mo na kumukha mo, musuroy gani mo. Ay ayon na niyo planuha pag naana mo ani na area, suruyan na lang niyo diretso. Hapit na lang mo dire. Kapuya din na content eh. Kailangan pa musaka. Hanga kayo. May ganyan kayo na ako yung mga classmate diri. Nang lingkod na. Gihangak na pod. Ayan. Meron na tayong Paris. Tower Paris in the Philippines. Dito na tayo sa Paris. Wow. Diba? Taas kayo no? Woo! Taas kayo. Eiffel Tower. No, kay unique pod kayo sila kay pati ang CR na apoy design. Kung mapapansin niyo, ayan. Dito sa kanya no. Ayan, CR pala yan.
Oh, patanawon ta mo ha, magpiano ko diri. Oh, mali siya piano na dili na kailangan yung patingugon, basta i-plaster lang ninyo yung kamot, okay na na. Oh, di ba? Tan tan. Aha. Tan tan. Tan tan. Tan tan. I hope na nag-enjoy mo sa atong laag-laag diri sa atong sa pangalan Ulog ka mo. Dadiha ang pangalan sa atong gisuruyan karon. So muna atong lugar. So sa karon wala tay ka na ginatawag na drone kay wala pa man tay budget. Next time na lang, okay? So that's it. Don't forget to like, subscribe, comment down below, and syempre huwag niyo kalimutan i-share sa iyong mga friends ang ating video ngayon. So yan, no? Diba? Ang ganda, no? Ang ganda. Hindi siya ang view. So ayaw kalimot i-click na siyang bell, notification bell, para always kayo updated sa ating mga videos na i-upload. So that's it mga bay. Laag-laag ta diri bay. Yes, to new adventures and tourist spots with beauty beyond the limits. See the breathtaking view of Kapatagan and feel the wind breeze through your body. Jardin De Señorita Mountain Resort, the perfect place to relax, enjoy, and unwind. Jardin De Señorita Mountain Resort offers sightseeing, day tour, and dine-in. They also have a radiant and elegant pictorial garden. Jardin De Señorita Mountain Resort is the best venue for photo shoots such as prenup, pre-birthday, or any occasion you could think of. Jardin De Señorita Mountain Resort, located at Sitio Bacoco, Barangay Kapatagan, Digos, Davao del Sur. Contact them at 0963-312-2838 or visit their official Jardin De Señorita Facebook page. Jardin De Señorita, experience the Swiss-like countryside with Jardin De Señorita Mountain Resort.